univerzitet. Dobar deni, srećan deni, srećan deni. Ovo da ime. Uspešni. Ovo da se najdemo i na vas. Sretna vi nova godina i... Dobro je, работиме на това писала едната. Банката е тука. Mislim da sam se upravite. Anglici da im treba stvari, znate kako se kad pride se. Ajde da samo se tako mera. Ne pušti je ići blizu. Se vidi. Dobro. Kako ima se tu zadovoljstvo? Mnogo malo. Ako da se radujete. Da se radujete. Na televiziji je mnogo grdosti, da mi kažu da kada ste rođeni sme najbolje. Може я само кратко. Pripadnik Ministrstva za obranu. Da li je